Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadin baka sorkar jela kala pentip siya ginong belasngi bakin register siya katanat labor nakabenta ban buria ya kado kasep jongki hakini ki arfways ngi bakila do ban netre likta nakadaw kajingkhang dam jong sorkar ya kari India brokway kum sibenta ban yada ya ki ba nong shong snong nakajing sa priang jong khunyang jingpang coronavirus lani u COVID-19 nakaliang jong United New Trap Movement haka Southrik uyayong arjar arpo kila yarap yaki ba nong bala ban pendap yaki kerteng hagi form bala ai na katanat labor kanang bagi dupyo ek pisa bala siu jinyerap da ka sorkar jela syabaro ginong bala kiba im kamai jakpo da ka kam belasngi. U President jong United New Trap Movement Shillong City uba David Maulong haka jingya keren bar ka Batisi TV ulai tu bakani ka jinyerap jong ka seng kalong ya baro ginong belasngi kiba nakeleng ki shnong jong ka rilong kasi kiba lawan ban wat jinyerap na ka seng na kabenta ban pendap yaki form shwa ban IT part syakatanat labor jong ka sorkar jela. Kata-kata ka arterik bakla. Teh tu ka ski ngapo syarat sentia por janmit ndruk stangi. Ya kapo kishno raisan thia kidam kibru ki pamba ni ha kane kishno ni ba jing tibi haloka kumno ban register ya kane ka ban yo sia jashi tayo ka bible te haba ki ong kidan ru tim yu number 1070 kila persang phone tambah nak ada bun palat kibru ki ba phone kimla shu ban ya contact maki siapa kemta ta bun kinong belas ni ki ong ngimyo belai issue ni la jenjar te ha kata kami tu kay bang ile kalau bangan kan presiden juga seng jungi bak Charlie Jirani hak tu keju kami ni ngaring kap presiden ni ngilek kendu orang bak sno ka sno ra sentia di habang ni kendu orang bak sno ka por kendai steng agent mit de orang bak sno la batai ni kan no sim jing ju kiru nama ba kini don kini kijingja ki abun kam ha jing ban sam khao ban sam ki khao sen ni bu fer de wala ka taru ngila ai we ti shor bak sno kalau ba subha ban penta sno yang rasa setiap berkoi, ba kasni kaba kababut kata kali kasni laiterik, min wan hi ringba tu kaseng UHM, min penregister keteng ya beroki bebelas ni harus kesno. Te abakum ta menit kasni nilai leh kalau syabro isni nak kepot, prabaji mambir adu kepot, mesti adu kepot, sambaji jamit nilai register basok sepak lagi keteng kibang iyo, tang nak kesno rasa setiap berkoi. Hadin kataru kibun kibru bidang fulingi dan kibru na laikor na joai na riboy district kibu per kila fun yo ma bun nangi na pleng juni ruba ngimla ban yo kontak ngimla ban yo tap kerteng te pinyale te haba mendin pedeki baja kasni lai tu play pro miele chapo ka labor office bangin di submit ki data ki bang alum mendin ni te haba ngali apo labor office ni ong ki ba kalong ne ladangi kum kaseng ni ya kam shkmat shu bangin yo ya rap le pi bangin yo pendep gut ban register kiteng kibru te ki yo ka bha pala ladang pi kloi kum ka NGO la pi rap le ngiru kan suk ini te kai bangale na kum president yo Shillong City ngomba juga United New Trade Movement menin hakapor khat arbaji min mi habang anak supoi hayeng te kai bangale kalau ka baning kong na fun ya ki katu kan ikut ki member ki ladak na ong ki hilong nem ban volunteer lam ban pendap kerteng nam tak ini ki bru ki ba dangsa ki bang padi of pendap kerteng ngayo katu kan ikut Henry dan si kena samla juni ba kenet renja ibat sa apo mopran syati lungshat mopran te iru i ka message jonga pang apply hapo ka Instagram apply hapo ka WhatsApp i status jonga ka phone ni ngayo ma ngaru ngakwa ban ya raplem wala ada ngam dan haseng ngaru ngakwa ban ya raplem ikiwe te kum tahi ngam ton te ngalapan baik ngalashim ka namba joki baro te hakapo khat shikan memberi te ngapply ka live video po Facebook ngaong ya baro ngalaong ya baro share dan baladan dan meno ki badang sa shilling ki bampat yo ban register ke keteng joki sobha ban phone hakini ki gerteli nyoteli ki number ka bagi ai kata ka di joki ki member joki ba renor nanta di Melvin ba nanta di we kena samla joki sheriff ba sai we ki ke keteng kena gi ba nga pangma mamsula kemau ke keteng te kan number joki baro nga asia ko ka Facebook min kami
Te hadin jo katahi nadu menem step nadu for sau baje step gila stang meliok phone call na pair aga ju ka poru meliok ki WhatsApp messages gila phai ki video jo ki te ngidot tang rumut ngimla ban le kham step baniara ya boro hendai kat ka bor ka bangila ngile jai ko jai te nadu menem step hi ngila isyong ngila stang ban sim phone call ngiwan na le chao nang ne ki bahasa asia ki bahasa hati po lumo ba ki kini volunteer juga ni wan sini show office menem step ke prabaje dan nanu prabaje hi kam shop thai hadu mentahi ni dang yatre sha chi sha ban pendep kaneka register te wat hadu mentah ke ai bangila yo lum ki phone call bangi yo ni gede hadu palang ang ga tam ki phone call ki bangila yo te mentai ke balalum keteng ngam panang ong namar balik ni dal la ka jok system bangi shop te kumanga lalu palak sispa tli kontak untuk menem link ba jok WhatsApp ki text message ngate ujek beri bolong baik socialize baik entah sport social media kadang kadang step paham mereka te haba menin ngalih yang pokok snong right santia lightering te haba ngapa yang tu ngayok benlum tang dia ki nong right santia henry kiwei pada ngamyo benlum nomor beli sakut sak tang syu jo jaka ngamyo ngahabi ibri yang lain ngamyo benlum bendera lem so kiwei te ngom haba ka social media kadon why not utilize ya kan te plus kawing idon kam social distancing ke pemerintah no ka bahapalan bala na kibri chong na yeng kina information ini te kabi idea nga mling sting mi tra ka bahi bangale ni bahaba nga share ki number keleng-keleng mati na project dia na pori boy keleng-keleng namar komentar li kimla banwan na jangai wada mangiru ni pat bun ki volunteer bangin lek man kisnong malik lum kam dik rusuk apo sisni bangin lum wat ka permission ru ngi namyo adu ta bangin lek season lek sebelum aku ngabangin la balik na use ni idea and ngapai kalau very successful ka ladung pa ka format ka form ka bagila ha keleng-keleng ka asal kulit apa WhatsApp apa Facebook dan mereka tu ka bun kibri pada nak ada kamlong print e menta te ki bagile kelong is very simple format ka bala ban enter pa Excel sheet ngingim le online fill online right now ki bagile kelong ba ni pendap apa ki Excel sheet kumbala betha na po label office tiki aman pendap serial number ketek ke epic number ki account number bagi ai support tiki bagi lagi ni pendap Excel sheet tik kunta batang ila ada shibet janmir ni salumi kan ni bita po pen drive ngin sali ai hapo ke labor department ha ba labor department kan ship ya ke tu ke data and kin sali ka bagi enter po ka website ni kumi ka mentahi mentala lalong asni ke menter ka bangilali po labor department te ngilapai yaki kalong kapaisen ki kami osong thai wat tang ban ba mana ka tu si iba ka dina ko jongki kidang bam du ka po khat a baji min te kai bangilong ni sukarwa kan yang dong ni lada kalong te nginle lada kamlong tingin namle ne ki amba lada pile le kat kaseng ni ka ba pa sule be takane ne le online sule be yakane te sa submit be ni te ni sule be tang kata ke bangi ngila yo ka jing betha ka labor department ka accept baik baro ki form ka bapi ne ki don ki rejection baik kata ka rejection ne ke accept ka shong lo joki namar beli kin have verify di namar ngir ngimtip mano ki don ki bru ki ba ladon ko job ka namar kin accept ki bru ladon ko job ka ki anganwadi ki ba ladon register ki accept ki te mata ka shong pat haki kin sa verify ke namar we ki la yo ka data ki la suk bakin verify limba epic number namar mata score da boro ki register limba epic card number namar enter apa data kila la kino bala sha reject kino bam sha reject ti pila bani tu dia kum kinu mi labor ki pala ban yo nomor register dia hakni ka labor department pe kumi ko menta ke bang aktif ngai kalau ba kinong belas ni iba tri ki ying bru ki ba ki bal adu bela mata yo electrician no nang tadi kini ki construction worker ki mistri balik tri bela ban ying ki bru but kidon kini ki assistant shopkeeper ki ba shong dukan ki bru ki ba shong wai apa kum hayo ki ba di madan ni ki tagi ba yo shong yo kum ya kita hi ki yo ki yarap ka long kata long three important you ki ban yo like nang ta dengan nang banong dan dari ke bang aktif nga kadi tanga tahi tengah ile kat bala still bangin feed ka data sethi kum katai ti pila bani tu number you ba kila ban yo ap ban register dia hakni ka labor department pe ya kata ta kila ban su set me ka format direct apa number juga WhatsApp number tadi 878 777 291
utai udiu WhatsApp number personal WhatsApp number juna hakaba ngai lekat bangala kidon kam bensen ka kerteng ke jongki nanta de epic card number nanta kidon kam bensen yu phone number ko joko poru ka full address kum hapo ka epic card ni ka ngadang repeat ka epic card number bodon kam nanta de ka account number but IFSC code kita gini bakongsan nalon kata pihak ban mention ka nature of work kemud ka kam ibu PD domestic helper ne, PD assistant shopkeeper ne, PD construction worker. Kita hidun kami mention. Baik sekoweru. Kani kecing lek jungi kami bagi promise iwi lagi omba pinyo baik ya kani kapisa sia kita yo. Kata ta kasong baik halol ka sarkar ko jungi kumno kan de kata. Ngi sudai tangki kumno kilinti singkin kebangila baniarap iwi hendai kumlah syala ada pinyo wan soe hendai ngila lek kat bangila bodon ko bangin persyang lem ba pinyo. Tangkatai nama ba ngamnang menong kumnokin accept kasong halol ka jungi. Ni tegi di tangki sing balang ibang wan ya ban mi khmat tangkatai.